banyarwandakazi banyarwanda, nanone n'igihe Major Michael Mupende wongeye kubasuhuza. Umunsi ndumva ngomba kugira icyo mvuga kuri ziriya ntambara zikomeje kuba muri Congo. Intambara ya M23 ishyigikiwe na RDF y'u Rwanda, na ziriya ntambara ku ruhande rwa Congo, igisirikare cya Congo kirwana gifatanyije n'ibindi bihugu biri mu Burundi na za SADC. Intambara imaze abantu benshi, intambara yangije byinshi, intambara ndetse ishobora kuviramo u Rwanda ubwarwo akaga kanini. Ndavuga ku mateka y'iyo ntambara, abayifitemo uruhare nyakuri, uko ibintu bihagaze muri iyo ntambara n'uburyo ishobora kuzarangiramo. Muri iki kiganiro ndavuga nk'umuntu ufite amakuru ku mvo n'imvano y'iriya ntambara hamwe n'izayibanjirije. Ndavuga nk'uwarwanye intambara zo muri kariya karere kandi akaba ari naho iriya ntambara ivuka. Intambara ubirwanwa na ba Makenga ni inyuzukuru y'izayibanjirije, ikomoka mu ruhererekane rw'intambara zifitanye isano nayo. Narwanye intambara zo gushaka amahoro mu Bugande no mu Rwanda. Mbona za leta zivaho muri izo ntambara nari ndimo. Ni ukuvuga ngo nashyizeho za leta, ndongera ndwana intambara zarengeraga izo leta nari imaze gushyiraho, haba mu Bugande no mu Rwanda, zimaze kugera mu butegetsi. Ni ukuvuga ngo igihe nari mu ngabo z'Ubugande habaho abarwanyije leta, nanone nongera kurwanya abo ngabo ndengera leta. No mu Rwanda nuko byagenze. Abakongomani bariho barwana muri Congo uyu munsi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, twararwananye mu ntambara z'u Rwanda, abandi narabigishije, abandi narabayoboye, ndetse nkomeza no kurwanana nabo intambara zo muri Congo igihe cya za RCD. Ni ukuvuga ngo rero abasirikare muri Congo baba bari muri leta n'abarwanya Congo bari muri M23, ndetse n'abakongomani bandi moko bari muri leta, iyo uvuze izina ryanjye bahita bamenya, kuko n'abo muri leta nabo hari abo twakoranye, ndetse nanigije n'igisirikare. Ibi byose nabibayemo kandi n'ubu mbikurikiranira hafi, kuko mu buryo bumwe nangwa ubundi bigira impact mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Iriya ntambara rero yubuye muri Congo muri iyi minsi
iraterwa ahanini n'isibaniro ry'amahanga y'isi yose, yaba amahanga yoroheje, yaba amahanga y'ibihangange, ayo hirya n'ayo hino, yose ariho arasahuranwa mu kurya umutungo uri mu butaka bwo muri Kongo. Akaba ariyo mpamvu iki kibazo ari ingorabahizi cyane. Amahanga akomeye akoresha abayobozi b'abaturanyi ba Kongo gukora ibishoboka byose kugira ngo hariya hantu muri kariya karere hahore impamvu ziborohereza kuba bahora basahura igihugu cya Kongo. Kandi uburyo bwonyine bwo kugera kuri izo ntego ni uguteza umutekano muke utajya urangira igihe cyose. Kuva Kongo yabaho, kuva ibonye independence, ntabwo ikiriya gihugu kigeze kigira amahirwe yo kubona ubuyobozi buhamye, ubuyobozi bwiza. Lumumba yarishwe, Mobutu yabaye umunyagitugu w'igisambo, Kabila wari ugiyeho nyuma ya Mobutu yimwe amahirwe n'umwanya, abyimwa n'abamufashije kujya ku butegetsi kuko bashaka gusahura nawe arabakumira, maze bahita bamwica atabonye umwanya wo kugira icyo akora kugira ngo atunganye igihugu cyari kimaze imyaka myinshi mu kajagari. Joseph Kabila, umuhungu wa Laurent Kabila, yategetse ayoborwa n'abishe se, ndetse rwose afatanyije nabo gusahura igihugu. Igihe cyose yakureye mu kwaha kwabo, bamufasha gusahura igihugu. Ni ukuvuga ko nta kintu rero yakoze usibye kugisahura gusa. Yari yicayeho arinze uwo mwanya nawe yisahurira. Tshisekedi nawe kuva yajyaho ntabwo izo nshuti za Kabila zigeze zimuha amahoro. Zivanze mu bibazo bya Kongo, nawe asahura ibyo ashoboye, noneho bamuhanganisha n'uwo yasimbuye, ntibyamuha umwanya wo kugira icyo akora, ari ku ntambara kuva yajyaho n'uyu munsi. Kongo rero ituye muri ako kajagari, situwasiyo ya Kongo ni uko imeze. Kubera uriya mutungo kamere mwinshi wamenyekanye mu butaka bwa Kongo, kandi ukenewe cyane n'aya mahanga yo mu bihugu bikomeye, ibihugu bikize byarawifuje cyane, ndetse byagiye biwurwaniramo bikoresheje abakongomani ubwabo cyangwa se n'ibihugu bituranyi, bagenda babikoresha mu buryo butandukanye. Ibyo byose bikorwa hatitawe ku mibereho myiza cyangwa se uburenganzira bwa muntu bw'abaturage ba Kongo. Icy'ingenzi kuri abo bose barwanira umutungo wa Kongo ni ubwo bukire bwo muri Kongo. Ni muri ubwo buryo rero intambara zigomba guhoraho muri Kongo igihe cyose. Niyo mpamvu imitwe ya za mayimayi iteka biyorohera kubona imbunda. Imitwe irwanya leta ya Kongo ubwayo, kimwe n'indi irwanya
za leta z'abaturanyi icumbitse muri Kongo kubera izo mpamvu z'akajagari. Byose biterwa n'ubukungu bwa Kongo. Imari ya Kongo nihesha abo bose ubushobozi. Ibihugu by'ibihangange bikoresha chain y'abategetsi bo muri kariya karere, kuva ku bategetsi cyangwa ba perezida baba bayobora Kongo kugeza kuri ba perezida bo mu bihugu byo mu karere. Urufunguzo rero rw'iriya ntambara cyangwa ziriya ntambara z'uruhuri zihora muri Kongo ruri mu biganza by'ibyo bihugu bikomeye by'ibihangange. Bityo umuti w'iriya ntambara ntuzava muri kariya karere k'ibiyaga bigari cyangwa se muri Afurika, ahubwo umuti ukwiriye gushakirwa hanze ya Afurika muri ibyo bihugu by'ibihangange. Banyarwanda, Abakongomani, abantu bose mwumva Ikinyarwanda, abatuye akarere k'ibiyaga bigari, ndabashimiye kuba mwantiza amatwi. Nanone ndi Michael Mupende, mugira amahoro, murabeho.